Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Trining. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, aglaklako ak dito'y palengke itinatnateng tapno mabiyag ko ti pamilya. Tati nakiasawaak ket mamarteg ken mannugal. Banag apagbababawyak ita. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Trining. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y sirbim nga asawa. Pumanaw ka! Di na kumamot po ka walakas na densyo. Maring dagiti ubing. Sulang poetak! Di na may saganaan iti naimas ama sila! Saan kami to pa yan nagsiday tinaimas ka dagiti anak ta? Kaya't mo takog tarang ka, ha? Saan? Di nagsaktan. Pangasim densyo. Sakto pa yagaw awit dito'y balay. Makapasurong ka nga asawa. Makahuma ka! At to'y tibayad kaw, iti ginatang ko alakaw, balasang kaw. Agyaman ang tata. At to'y matiginatang yung anata. Agyamanak. Sapay ko ma. Tama ipaibus ko dagito yung ako. Tadabalog yung dagito yung villages kilaan. Itong bigat. Ay, pare, limlim tagmat manan dagita matam. Nagsangsangit kan sa manan. Nabarbartag manan ngamin ang nagawid nila kay ko idirabi kat agbirok iti naimas ama si Dana. Awan man ngarod kwartak na igatang ko. Ay, anjat klase nga asawa dayta. Imbag kumamat no nagagat nga agbirok kiti kwarta. Ada siguro problema na. Iso nga agin inong mare. Apay, asino kumati awan problema na kada tayo? Amin tayo mat, kat adda problema na. Uwan nga rod. Nakarakaro kanya kun amare. Ay, imbag laengan tanaanos nila kay ko. Uray agtaltalon laeng, ta responsable a padre di pamilya. Naimbag ka pa'y. Naanos nga agpaiso nila kay mo mare. Ay, wingaya mare, saan kan nga agi karkarga itilakom di ta abanda? Ha? Taapay mare? At dagim matang di ta pwesto. Nabayag namin abakante dahito ikat. Wun, baknang siguro dahi jay ang negosyante. Agasan, ginatang na. Uray jay kaabay na apwesto. Ay sus, kasano tayo rin kasta. Di, saan tayo ang makalako dito isang wanan? Sapay, nagaduti ang gatang dito eh. Ay, jakpay mat nakita jay bagbagada ang negosyante ang nakagatang iti dahi ta apwesto. Bareng palubusan na tayon to Si Kanton di makaamo ang makisarita, mare. Imbag si ka, tanalaing ka makisarita. Kastoy ati sidaen. Karni ko naman. Kastoy ko makakanayon ti pasangom kanya. Dinasaya at... Inutang ko lang dahil karne ti baboy. Awan bibiyang ko no inutang mo. Basta kastoy ti kayat ko amasida. Lakay, saan ka kuman arumar itang aldaw? Numalpas ka amangan, ilansam ko maday ti diding ti balay. Tani, panagtutudon. Amangan no maitayab ti angin. Siyak ti baon mo nga agilansa. Amok ayamat ti agkarpintero. Kat asino kumangay ti pagtrabahom iti dayta. Kat si kamot ti lalaki dito eh. O di mang tangdan ka iti karpintero. Ado dita. Awan nga rod ibayad ko. Nya. Di nakdikdiktaran at Rining. Di mo ibaga ti aramidat, takagurak ti kasta. Sige, mangan ka nga rodon. Kargaan pa itiin na pwede ito'y plato. Kanon dagiti anak mo dayjay no sumangkot da nga gapo di eskwelaan. Mabisinak nga rod! Di agluto kan tumanan, iti kaninda! Napan iji balay dagiti anak mo, manang. Mabisinda ka no. Apay, saan da amang mangan dito'y balayo? Pasaray awanak namin ading ko.
Inaldawak ama panaglaklako iti palengke. Apay, ayan ngamin nilakay mo. Ay, sabagay. Apay, adamagak pa'y laeng. Kat inaldaw ang malabsak iti kantina anabartak. Pasaray nakaturog ang nakadumog ijay. Barang agbalbaliw tumatlaan ni manong mo. Awan lat amupon, manang. Parparigatan na kayo laeng nga agiina. Si kamot, martir ka. Di ka kumamot agsaoy iti kasta ading ko. Pudno mo't Amom aparparigatan da kayon. Ngam di mo pa'y napanawan? Kaya't ko ngamin ti kompleto a pamilya. Kompleto a pamilya? Nga oray mamartag kan manugal ti asawam? Ading, ada ka di kwartam dita. Taapay manan. Bagsi ka tada trabaho. Umutang ako ma. Igatang milaang iti bagas mi. Tartari maanan danday ti pwesto a paglaklakwan tayo, Mare. Wan mare, kita mo. Naglawan dito unang. Asino nga ta tinegosyante ang nakagatang? Tiyakpay mo't amo, mare. Kumusta ka ngay? Nagsangsangit ka manan? Saanan, Mare? Awan santilwak arumwa. Imay nilakay mo ije balay mi idi kalman. Awisan na nilakay ko nga ginungda. Adamat awit nan nga aram. Ang ambay, linapdak nilakay ko. Talaga nga agbiro kan ti kadwana nga agino. Di na maawis nilakay ko. Ta saan mo't nga agin inom iti arak nilakay ko. Imbagman, Mare. Ne, adda umasidag agumatang iti lako, mare. Lakwamon. Lakay, di mo aw-awisan di asawa ni Kumarik Abet nga aginom. Ta nakababain. Awan ti bisyo na dayjay. Taan niya ko matibibiyang mo, ha? Apay ngay alayatan nakitidanog. Ibagbagak laang ngat. Madula una, iti amum, Kita man dayta. At adaywan da kan dagiti gagayam mo. Ta saanan anormal ti panagininom mo. Sobran ti panagininom mo, Lakay. Adik kan iti arak. Di ka pala sumardang danugan kan. Malas ka nga asawa. Awan pa'y serbim! Ading, si kamat gayam dayta. Punay mo ti panagsungsungbat mon ka ni manang ko. Nagbastos kan nga asawa? Didi. Ay saan ang mabalin kanyak dayta? Idarum kunsan dayta asawam. Naglastugan da ito'y kabsat mo, training. Nakabasbasit lang arod a babae. Ngam kunamla na sino ngagsasao. Amo, mga opisina ka. Kat adu ti amum itilinteg. Ngam uray no diktaram ni manang mo nga agdarom. Saan na maaramid dayta? Taay ayatin nak ni manang mo. Nawatam? Naglastog ka magsasao? Manang trining. Apay akas ti panagsasao day ti mamartak nga asawam. Baybay amon ading ko. Umay kan. Mapantay di kusina. Ijay tangagin istorya. Umay kan. Ay namanang, isong abuswon na ka day ta asawam. Tapang panoy-noyam mat ngamin. Nakainom ngamin. Bay amon. Anya day taawit mo. Para kadagiti kakaanak ka daytoy. Tinapay da. Taamok at diyo pa ida maigatangan iti tinapay. Wala. Kaasi damat. Imbag taagda ka. Ay, sabay kumata iti may sangal daw kat makapagpanunod kan. Kat panawa munday ta asawam nga abusado. Ay, naku. Si kamot ading ko. Pudno mo tibagbagang Wineng! Ni manong mo. Mabitang. Apay, Lakay. Nasakit ti tiyan ko. Saan makaangas iti sakit na. Agan anukan ngay. Matayak san bagat. Hindi mo ibagaday ta. Kasapulan ta kakadagiti anak ta. Didis! Mangayab ka iti pangiluganan ta ni manong mo. Itaray ta ni di ospital. Isumot lagayam asaan kan amapan aglaklako. Tamasakit nila kay mo.
Makabulanan nga adda diti ospital nila kay kumari. Una ron, nagkutungutan. Anya ayat ti sakit na. Adda ka no cancer na, mare. Naala na iti kakainom na iti arak. Unay matan. Ay kat, kapilitan nga ipaagas mo. Panagkunak, saanan ang maagasan pa'y, mare? Isumuti ko na dagiti doktor na. Ha? Barang makasubli ang tumatlaang naglako, mare. Masapol nga agsubli ka nga aglako, Tani, nang lukaten dya ginatang da apwesto. Ha? Kat kasano? Pinapanaw da ka kadi ijay? Ay, saan? Nakisarita ak na imbag. Kat, nagsingpot mo't dya nakagatang itidayjay. Kasta ka di? Ay, imbag man. I-reserve ko nga ro dya abay ko para kan ka. Ay na, imbag ta inreserba anak, mare. Talaga nga umayak tumutlaang aglako. Nakapsutak ko na yun. Bakit? Di ako makabangon. Mangan ka, uray basi-basik laang. Bakit? Pakawanan na ka. Kadagiti ado basal ko kada kayo. Kadagiti anak to. Nagbalinak ni responsable nga ama. Kan asawa. Densyo, Itala na miris ko dagiti nagkurang ako. Ngam naladawan ti amin. No makabirok kan tupay iti sabali nga ayatam. Ikarim, adi mo baybayan dagiti anak ta. Pagadalom ko mayda. tila ibagbag ang matlakay. Nang ikarik, padakalakan pagadalag dagiti anak ka. Agawid tan manang, datalangan tao dito sa sementeryo. Uwan didi, Amukmat no kasano nga inayat mo ni Manong Densyo. talaga nga inayat ko unay ni manong mo. Uray no, Ma'am Marta. Ala, agawid tan, tani agtuton. Ay, uuwan adin ko. Sige, agawid tangarudan. Ay na, maragsakan na, tay may kan naglakong, mare. Kita day ta pwesto, aginatang da. Ay na, nagmayat din nagbalinan na. Naglawa, mare. Nagado tila ko da nagduduma a plastik. Ay tagayang tinegosyo di akin kukwa. Aya. Asino nga taaya day tamakin ko pa iti daytoy. Anya itayon tinagan na. Ruben Samad. Ha? Wan, Ruben. Ruben? Nalukong mag-alumakay. Ha? Isuday ta sumungan. Nagbangal daw yo. Ay, kastamot kan ka, sir. Trining. Ruben? Agam mo kayo? Nasaya at mata nakita kan, Trining. Nabayag a sinapsapul ka. Si kagayam ti bagbagada abak nang a negosyante a nakagatang dahi a pwesto. Imbagkan ka tabak nang kan. Siya ay, kitam lang ako. Dandani, di naksapay mabigbigan. Mabalin ka dimot akasta. Mabigbig kalata. Uray agbaliw ti langam, Trining. Mabainak san ama panaglako iti sanguanan ti pwesto ni Ruben, mare. Apay ko amabain ka. Kabatch mo gayam day a Ruben idi high school kayo. San la akabatch, mare? Iso ti umuna a boyfriend ko idi. Aya? Kita man lang agpaiso. Idi pay laang ngamin kat nalaingan ni Ruben. Nagsing na kami idi nag-eskwela idi Bagyo. Kat siya, nagbati akmot tan dito'y probinsya. Addan samot tan asawa na. Amok, Adan. Angam amo mare.
naidumduma ti panang purpurong na kan ka. Kasla espesyal ka pa lang kan kwa naging gaita. Antal na ka man, Mare. Saan akong anapinta sa kasidi. Dakkelan tinagbaliwan to'y langa. Imma dun ti uban ko, kan bimaketakon. Ruben? Di mo kaya't nga ibagat i-address mo. Iswa nagdamagak iti kumarem. Jack impagarup nga umay ka dito balay mi. Sumra ka. Anyamanak. Kas makita mo at Ruben, agrigrigat kami. Kaano lang namin idinatay nila kay ko iti cancer. Kas tagayam. Makipaglading itak. Agtugaw ka. Pasensya ka na. Saan anapintas dahil pagtugawam dito'y salas ni. Anyamanak. Adagayam lugan mo nga imay dito eh. Wen, no kaya't mo, rumwar tayong itong madamdama. Ha? Saan ka makaruwar? Ilutwak namin iti makandag iti anak kong aga po di eskwelaan. Katuray surot mo idan Kinapudno na. Kaayayok dagiti ubing. Ngam, daksang gasat. Tasaan kami anaikan iti anak iti day di asawak. Day di asawan? Wan, Trini. Tanabayag na baloak. Nagsakit mat ni misis ko. Katnura impaagas ko iti Amerika. Saan lata nakalasat? Ay, una yung tinapasamak kan ka, Ruben. Kat itatanag kita ta. Maragsakanag. Nabayagan nga inururay ko daytoy akan ito. Ruben, Trini, saanan ang masapong naglako kapay? Anda akon, kat agtalap ka lang kanya. Saan kayo abaybayan kadagiti anak mo? ha? Maawat mo dagiti anak ko? Ibilang ko ida, kaspudno nga anak, Trini. Isong ano umanugot ka, agasawatan. Ha? Makauray ka nga ta? Kalpasan ti dua atawan? Uwan, Trini, makaurayak. Kasta unay tiragsak dagiti ubing, tarimwar kayo, manang. Asino di lalaki ang nangawis ka ka? Ni Ruben Dayjay. Sigod a boyfriend ko. Si Kamot? Kasla babain ka pa'y amang ibaga? Baknang kanugayam day siya tao. Hauan. Agmay-may san na agbibiyag. Manipod na balo. Ano kasta? Agpada kayo abalo. Wan adin ko. Umayto ka naman na nagpasyar dito balay. Agar-aram kadikan ka? Kastaron. Di nakmatan sardangan. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti ay ayam da kan makmakan? Ay, wan nga rod. Kan saan la aday ta. Inikkan na pa'y dagiti ubing iti kwarta. Iso akay kayat dagiti ubing ni Ruben. Duan atawan tinapalabas, sipod na tay day di asawak, Mr. Longley. Nailiwliwag kumeten, tipan nakatay na. Kat ita, plan-plan wen min kini Ruben, ti agkalaysa. Daytoy man ti pakasarita, to'y pagayam mo, trining. Trining pagayam ko, pudno jay kunada, nga dalata aguro uray anasaya at mapasamak, uray no kasano, ti panagtuo. Ket dimteng dayta, babaan kini Ruben, asigod a boyfriend mo. Ala, kablawan kayo, tanaragsak kayon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at trining, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon.
Agyaman kami tingka panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikadbiyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Edita iti Pangasinan. Kastoy man ti kunano. Dear Mr. Longley, may isa ka public school teacher ket dandanin nga agbalin a principal. Daytoy apakasaritaak ket may papan iti asawak a maysa nga engineer. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Edita. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Tuladan na, Stephen. Agadal ka itikin na inhinyero. Panapintas to ti masakbayam. Ni Daddy mat. Imbagak matan kan ka. Jack kayat ti agbalin nga inhinyero akas kan ka. Kayat ko ti agbalin nga pulis. Pulis? Kayat mo ti maininitan nga traffic iti nga ti kalsada? Saan lang aday ta ti trabaho ti may sa pulis, Daddy? Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Lakay, saan mo ka di apilitan day ta anak mo no di na kayat ti agbalin nga engineer? May sakamat nga awan muna. Lito, Agpada kayo kadagiti anak mo nga awan karga ti panunot da. Kuha na mamuyo. pasensya mo ni daddy mo anak. Kanayon mo takas jay. Kayat na, isula ang tinalaing dito'y apagtaangan. Saan ka kumangag sa iti kastakan ni daddy mo? Pudno ti ibagbagak, mami. Uray pay iso ti kalaingan nga inhinyero, iti intero alubong. Sa anak abilib, tamati ti galad na. Masaira ka iti panagsasao nila kay kumano. Isulat tinalain. Hindi kulatan tutupan. Isulaan ang gusto ti aramid na. Kan isulaan tinaskan amasuro. Liklikam nga gapa kayo. Detay ti kasayatan nga aramidam. Amin na kayat na. Kayat na iso ti matungpal. Nulakat ta pagsayaatan ti pamilyayo, bayam latan. Tatno saan kayo nga agapa. Happy Teacher's Day, Ma'am Edith. Kastamot kan ka, ma'am. Ay na, napuno da ito'y table mo itinagado asabsabong kan sagot dagiti estudyante. Nakigtutak nga rod itay si Mang Petak dito'y classroom ko. Idi nakitak dagita asagot da kanya. Si kang amin ti paborito da teacher. Kat si Kangay. Paborito da ka saan ka di? Ah? Happy Teacher's Day mat kan ka. Adto'y matisabong asagot ko kan ka, ma'am. Agyaman na, Ma'am Edith. Madamdama aggidan ta amangal daw iji school canteen. O sige, agkita tanton ijay. Agasam, tadapay gayam cake nga inarami dagiti estudyante para kan ka. Saan lang para kanyak daytoy? Para kada tayo amin at teachers. Talaga love da kadagiti estudyante dito school tayo anya, Ma'am Edith. Amin tayo. Apaya siya klaan. Ay, Ma'am. Jay, samad may kadwa nga anak mo day dyan nakatakder ijay ruwarti kantin. Ha? Ni Stephen day dyan. Ay, wala pa iso. Anya der aramidon ta anak ko dito eskulaan. Ay, abangon tao may agmerienda. Mabitlaan nga rod, ma'am, tayo nakayaban. Stephen, apay nga adda ka dito'y anak ko. Jack pay kaya ti agawid, mami. Sigurado ngamin, nga adda ni Daddy Jebalay. Katmaan ano ko mano adda iji balay. Amuyo mat, mami. Saan kami nga agkaalaan ka ni Daddy? Ala, umay ka nga rod, umay ka pa agmerienda. Amok, amabisin ka. Napanan ni Stephen. Napan nakinita dya pag-eskwelaan na. Edita, ibagakan ka. Saan nga agbaligi day ta anak mo iti kurso na? No saan nasurutan ti kurso nga ibagbagakan pa na? Saan ka kadi nga agbalin a diktador, Lito? Diktador? Siya? Ibilbilang mon a kinadiktador ti panangisurok iti anak ta? Bayam kadi nga iso ti agpili iti kurso akayat na. Kasano ko mga agbalin na pulis day jay? Awan mo tamon? Di kamot agsao iti makapasakit iti rikna, Lito. Iso akagurgura da kadagiti anak ta.
Gapo iti kasta pa nagsasaom. Stephen, anak, umay ka ta nakaluto akon. Mangantayon. Jack kaya't akasango ni daddy. Maudi ako na mangan. O sige, maudi kan tungarudan. Saan pa'y kano ang mabisin ni Stephen? Apay akas ta day tanak mo. Imalan samat kan ka. Apay ka di nga agungot ka manan. Saan pa'y nga rod ang mabisin? Iso adi mo pilito na mangan. Rumbang laeng aglalang lang tayo amangan kas may sa pamilya. Stephen! Rumwar ka dita silid mo. Agsardan ka man lito. Saan ka nga agpukaw? Ikak man iti pagnakman. Agsardan ka kunak ni. Anya ti aramidam? Mapan mo dangran di anak mo? Laglagi pam anapigpigsan di anak mo ngam sika. Iso agtugaw ka kit dita mangantan. Naawanan ako ni Tigana sa mangan. Sa dino aro ti papanam. Mapanak mang restaurant. No di da kaya't akasango ti pamilyak amangan. Sige lang! Ma'am Edith, birthday m gayam inton Miyerkules. Advance happy birthday. Agyaman akman. Sigurado nga adun tumanen a regalo ti maawat mo. Itapay laeng. Ado nga rodon nga estudyante, ti kayat na amang ipatulod iti regalo na kanya. O, makitam da ita. Iso nga rod nga agyaman nak itinasapa pa ng kablaaw yu amin kanya. Christine anak, namnamaan da ka nga agawid. Kasangay ko ita. Lading itag mami. Ada trabaho ti ospital ita. Ngam manon abulan asaan ka nagaw awid anak. Kayat ko ti agawid. Ngam anya. Diyak kayat ang makita ni daddy. Adon tumanin ti ungat na amang ngag ko. May papan, iti kursok nga inlagpas ko. Ay, Uray saan nyo nga ibaga? Amok amin ang mapaspasamak ni Tabalay. Dahil istoryaan kanyak ni Stephen. Kaya topay ni Stephen ti pumanaw ni Tabalay. no kasta, saan ka nga rod ang makaawid ita? Saan, mami? Da kayon tulangan ka ni Stephen ti umayat pa siya dito'y ayan ko. Mami, happy birthday. Kailiw kayon ka ni Stephen. Kailiw da kamutan anak ko. O sige nga rod, basta agan anad ka dita ayan mo. O anya, magustong ka di matlaan ti cake aginatang ko, ana? Un mami, ibusuntan day takik aginatang mo. Lakay, ada ka matgaya man. Birthday kita, iso nga adu ti makan iji kusina. Sugak. Di nakadikablaawan iti day ti apa nagkasangay ko, lakay. Awan serbina asilibraran ti kasangay mo. Mami, apay akas jay ti sumbat ni daddy. Bayamon anak, madin sa manan ti aldaw na. Kasta na nga min, no ada palpak nga inarami dagiti trabahador na iji opisina da. Ala, saan ka nga agladingit, mami? No saan na kayat ni daddy ti mangan? Dua talangan amangan. Wan anak, dua talaangan nga aglanglang. Love na love da ka kan ni Manang Christine, mami. Ay, un gaya, mami. Di mo ka di kayat apanawan ni daddy? Ha? Apay ko maapanawak ni daddy yun. Abus min na kan, mami. Pagsasawan na ka iti saan na mo. Saan arumbang day ta? Respetaran tayo lata. Ta iso ti ama iti day ti apagtaanan. Kas dilaan ti ugali na. Taka na yung ngamin ama stress iti trabaho na kas chief engineer. Adu ngamin tinadadagsan a responsibilidad ni daddy yun. Ne, ada ka matgayam di tiruar anak katugaw lakay. Basa ak. Ada ka di problema. Sino tinang ibagakan ka nga da problema? Madmadlaw mi ngamin akanayon anapudot ti ulom no kasta nga agapu kay ti trabaho. Nasaya at matanakadlaw kayon. Amuyo ka ni. Da kayo ti mangipapae iti problema kanyak. Anya? Kasano kumada kami? Saan da kon nga respeto kas ama ti pagtangan. Di mo ko maibaga dayta.
Hindi pa yan nariknak dayta. Ni Christine, nagadal iti nursing. Imbes ko makina doktor, ti kayat ko nga dalin na. Di naksinurot, inaramid na lahat ti kayat na. Panang ipakita ka di iti respeto dayta. Lakay. Kat daytamat nga Stephen, namnamaak nga isunto ti sumaruno kanya kas engineer, ngam anya ti kayat na, criminology. Huh. Awan ka di ti serbik nga ma. Saan apod no dayta nga ibagbagam, Lakay? Kat sika nga ina, sikalatan ti sursurutin da. Dikdiktaram ka di ida. Ha? Saan? Saan apod no dayta? Agpapada kayo amin. Kontraan nyo amin, akayat ko! Nurse gaya mo ni Christine iti kadakkelan nga ospital, Ma'am Edith. Kasano ana amom dayta, ma'am? Ijay ko ngamin nga empa-check up nila kay ko, kat nakita na. Isupay nga rutin ang tulong kada kami, tapno saan kami nga aguray iti mabayan. Kasta ka di. Ay na, di mo pa imbagbaga kada kami, ang nurse gaya mo ti inaunam. Maragsaka na, tanatulungan na kayo ni Christine. Isumat lagayam anabayagan ajak nakitkita dito'y lugar tayo. Impasnat na ngamin tinagadal. Dayta tinasayaat. Kat ni Stephen ngay, anyamat ti kayat na nga adalan. Kaya't nakanumat ti agbalin a pulis. Ay na, nasayaat dayta a plano na. Mabit lang ha. Kasong batak man ti awag ni Stephen. Sige lang, ma'am. Hello, anak. Mami, pumanaw ako dito balay. Ha? Apay, anya tinapasamak? Tinangrandak ni Daddy. Anya? Iswa pumanaw ako idamat lang dito balay. Mapanak lang ang nagyan ni Jayan ni Manang Christine. Saan? Urayan nak dita balay, tagawid akon. Pagtungtungan to dayto abanag. Bye. Apay, ma'am, anya tinapasamak? Nilakay ko. Dinangran na kano ni Stephen. Anya? Maaramid dayta nila kay mo. Ay, unay mo't nan. Diyak laim pagarup akas tati ugali nila kay mo, Ma'am Edith. Ayan ni Stephen. Anya tinaramid mo kan kuana. Biro kam kanyak ti bastos nga anak mo. Apay adinangram. Inikak lang iti eleksyon. Tapno amuna a respetuan ti aman. Anya klase ka nga, ama. Apa akas ta ti saom, ha? Siyak pa'y ita ti aking basol, idinto ta siyak ti ama anasken a respetuan na? Ha? Talagang awan na mo man niya. Maestra ka pa'y mo't nga rod! Inagasag ti sugat ni Stephen, ma'am. Nagdara ti bibig na. Gapo iti panangdanog ken kuana ni Daddy. Ipanda ka di ospital, Stephen. Saanan, mami? Amangan nung makita dak pa'y dagiti barkadak, kat kantyawan dak. Anya ngamin ayati na pasamak. At daak lang iti silid ko. Iti kalata si Mark ni Daddy. Nagungungat kanya. Nabayag ka nun nga agpukpukaw, nga iyalaak iti danong nga inuman na. Idi ti makderak, tama pang pumaiyalaan. Dinanog nakmatan. Isukat dayta ti rason mo apay ajak kayat ti agawit. No saan ko lapang panunutan ni mami. Binalas ko kuman. Ay na, imbagtasaan mo nga inarabid day ta, anak ko. Awan ah, itigas to apang magik. Nubalsak ni Daddy. Maulaw ah. Dito'y pa'y lang ni Stephen, ma'am. Nataltalgad ti kasasaan na dito'y ngam ije balay. Dako man ni mami dito'y tamaraman na dito'y linuto manaksat nga spaghetti. Agireklamo ka. Kat si kamot ti mangibos. Umay ko mamanin ni mami anya. Naragsak ah, doon ni mami. Huwag nga rod. Ni mami, so dito umawawag. Hello, mami? Christine! Oh, apay, mami. Anya tinapasama? Natake ni Daddy yun. Antayin ta dito yung ICU. Ha? Diyak ako no malasatan na pa dito yung panaka-atake na. Anya? Stephen, anak, iduron mo day ta wheelchair ni Daddy mo. Uwan mami. Lakay, iawid na kan.
Mami, agluluwan ni Daddy. Saan ka madanagan lakay? Adda kami kadagiti anak mo ang mga sikasukan ka. Aging kaita, masakit pailaan nila kay ko. Saan na nakas itisigod ang naunep. Daytoy man ti kapadasan. To'y pagayam mo, Edita. Edita, adda pagpatinggaan ti amin. Kat dayawan ka, ta itilaksi ti amin. Kat adda kalatta para kinilakay mo. Nang runa ita, ta masakit. Ala, anusam, ta sikaket nga rod ti asawa na. Tay kunada nga roden, agpatingga ti kinalaing, ngem ti kinapakumbaba, agtalinaed iti puso, ken panunod. Bueno papagayam, ingka nanggan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulad ni Pagayam Edita, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganiti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika kang computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtrabay, naimbag nga oras kada kayo angin. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ferdinand, iti ilagan Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apa idrama da iti pakasarita aken ayat. Apulos ajakto malipatan. Nupay makunak akasal na udin adimteng da ito'y nga ayat. Sa anak mat nga agbabawi, gapo tadimteng iti umno apanawan. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ferdinand. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, Rose. Nurabi iak lang nga pumasyar dito'y ayan nyo. Apay ngamin nga umay nakpay sa rungkaran. Adumat dito ang babae. Sikati kayat ko, Rose. Yung addaan ako ni iti may nga anak. Adumat dito ang babalasang amabalin mo nga arman. Alabit, naglakakaya ka baro. Tainururay ka. Anya? Amin nakasadara ka. Kan kakasinsin ko. Nangasawa da aminan. Siyak lang ti saan. Adda ka di makagapo, Ferdinand. Gapu tainururay ka, Rose. Pondo ka dit imbaga ni Max kanyak may papankan ka, Ferdinand. Anya day ta, auntie. Nga ar-armab ka nun ni Rose ni Tadaya. Tay adda anak na. Nagpartak ka talaga ti dama, ganti. No kasta, agpaisaw ti imbaga di kasinsin mo. O, auntie. Jakon ilibak. Perdi ka din ti utak mo, kaanakan. Saan, auntie? Baro ka, kalpasan na. Adda anak na, ti mapan mo ar-armag. Kwa, auntie. Nasingpat ni Rose. Oh, agin sisingpat ko na maa. Anya? Imulagat mo man dagita martam kanakan. Imulagat mo! Nakikita ka magmag na, iso asinardengan ka, insan. May kagluganin. Saan ay, insan? Asidigmat ti bodega ti boss ko. Talaga nagagat ka. Kasapulan na, Max. Awan gayam. Talaga ka di? Aseryoso ka kini Rose, insan? Uwan, insan. Isuti kayat ko nga ikalaysa. Saan na pa nangupay kan ka, insan? Ngam, abay di naktuladan. Insan. Kita anak. Nangasawak iti maestra. Ita, napintasan ti biyag ko. Sika, insan. Tagwapo ka. Angam siya ka. Saan na ka magustuhan ti may sa maestra? Diskarte lang na ita, insan. Wa, insan. Addan ar-armak. Di ka di, Rose?
Ado matababala sa nga napipintas dita. Apay asaan nga isuda ti Armam insan. Insan, napintas ni Rose. Apay ang nakamisud kasi mangpay tanakaw. Tugawak mampay. Ay, kasanumat ngamin. Ado ti sa uti kabsat yu kanya ka. Kasta magtan ni Max. Anya timbagadakan ka. Ay, upayin dak nga rod. Anya? Huwag tatang. Anya nga ro timbagada. Naglaklakaya ka no abaro. Ngam, jakpay amo ti agpili iti amak. Kaslasaan ka anaruam kiniikit mo. Una, tatang. Ngam no agsasao. Kunamlan diktador. Saan mau nga ipapusaw ti imbaga ni ikit mau? Amumay ti ugalinan. Imay kamait manang ruseng. Di na ka di pagtugawan ka, Joe. Ay katagtugaw ka ah. Nagyaman nak. Ay, nakaumaya, takayat ka kasarita. May papanitian niya. Apay, di mo isursuro di anak mo. Isursuro nga. Naa, laklakayan kan, ngam adupay gayam ti di mo amaw. Anya nga minti ka. Isurom ni Ferdinand, iti panagpili na iti asawaan na. Manang. Ay na, panagkita kat perden ti utak di anak mo. Di na mo ti agpili. Manang. Saan ko amabalin adiktaran ni Ferdinand? Adaanan iti husto nga edad, tapno agdesisyon. Nasurok at rintanan. Day tangarod kaut. Hay, mangibabaen iti pulay. Ante, nagsakit magtanti pa nagsasauyo. Day, adda ka mo't gayam dita. Agpay sumot ti magbagak. Saan ka, day? Nasibugam ka di amin ng dagiti natnatang amula, anak ko. Wala na. Napipintasan dagiti pichay. Kastamot dagiti tarong. Agyaman na, tanagagit ka ngagsibog, sunshine. Wan ananang. Kat ikatantumat ni Tito Ferdinand. Inton umay dito'y balay. Ano? Ay, talaga si ka nga ubing. Apay nanang. Ay, Kanayon mat amang bangtad iti regalo kanya. Iso nga ikakmat iti natong tayo. sige man lang. Ngam, nabayag matan asaan nga inmay nagpasyar, nanang. Adakon, sunshine. Nasaya at mataandakan, Tito Ferdinand. Pagsarsaritaan da kalaang. Lumadda ka matan, Ferdinand. Pasensya ka na, sunshine. Busy ak ngamin. Iso nga itaak lang nga imay. Ay na, nagdadakelan dagiti tarakan tayo akal ding Ferdinand. Uwan nga rod tatang. Napaado tayo. Wen anak ka, ket maragsakan na. Tamawm tinang ibautam kadagiti birok mo. Ita, napaado mong dagiti kalding ta. Uwan tatang. Kahit kung aming timakaurnong. Diya kaya't agastusan tinagbanluga, iti awan kas-eskan na. Ay, tatipang dayawak ken ka, Ferdinand. Tawang bisyom. Sana kas kiniinsan mo, Amax. Inom dita, iti aramidan na. Diya kaya't ti kasta, tatang. Sayang laan ti kwarta. Day tangarod ti pagyamyamanak iti namarswa. Tauray duduatan ngagbibiyag. Nasingpait ken nagagat ka nga anak kao. Kuha, tatang. Di kagdanag. Manayunan tayon to. Mala, idardaras mo nga raw, danakaw. Nasaya atan nakita ka dito'y paradaan, Rose. Da kayo matgayam, Nana Roseng. Wan, mapanak ko man kat dita nagiparadaan may itilugan, may tagawid kami. Angam nakita ka, iso nga inasikgan ka. Kasta ka din, Nana. Urayod namin ni Ferdinand. At dabiit ginatang na. Ah, kasta. Ay, una yan. Talaga naggasat ka anya, Rose. Apay ana sa uyo ti kasta, Nana. Kaputa kinayat na ka ni Ferdinand. Uray adaan kan iti anak. Adumot
Ta mabalasag dit at imabalin na nga arman. Ngabno apay asikapay, tinagustuhan na. Nana, saan ko matapinilit nagdatangan niya? Nakapsot ngamin ka, ti panagot-utat dahi di akaanakak. Iso adi na amot ti agpili. Wala na. Auntie Rosing. Na kayo maggayan dito palengke. Nawag, Ferdinand. Sige, mapana ko. Taur-urayan na ko ni Max. Ay na, anya mananday di regalong kanyak, Tito Ferdinand. Lukatam tapno makita. Anday ta, nalukatakon. Ha? Bestida a color violet. Oh, anya. Magustuhan ka di matlaeng, Sunshine. Wan, Tito, kaya't ko launay. Ngamin, daanin dagiti bestida. Thank you, Welcome, Sunshine. Amon gayam. Mapan mo man ayaban ni nanang mo. Kasarita ko ma. Ay, kwa, Tito. Kunana ngamin itay. Asaan na akayat ti makisarita iti asino man? Anya? Oray ka di siya? Wan, Tito. Nasakit ka no ngamin ti ulo na. Ay, likliklikan na ka talaga ni Rose. Nalabit. At daat talaga't nasa unyang tirusing kankwana. Tito Ferdinand, sorry ha. Ngamin, sana kaya't ni nanang ti makisarita iti oray asino man. Itaman pa'y nga imbay ka dito, ibalay ka, anakan. Kaya't ko lang kumati agdamag, anti. No agdamad di ana ibagayo kan ni Rose. Apay, nagipulong kan ka? Saan kit di, anti? Hanggang kit di. Di na kayatan nakasarita. Anya? Dahil tatipod no, anti. Oh, di, no saan na ka nakayat nakasarita? Ang birok ka niti sa balay. Hanggang, anti. Ay, saan ka kumanga agbalin amulanglang si ka, Ferdinand? Saan ka kumamat ng agsaw iti kasta, anti? Kan, apay ka di apakibangan Gapo, ta isakit ka. Gapo, ta kaanakan ka. Hanggang, anti. Saan kumamat nga ultimo pakasaknan ti puso ka? Kat pakibiyangan niyo pahay. Ang mga nunalipata maun, asyak titimulong kada kayaw idinagsakit aging ga itinatay day dinanang mau 5 atawanan tinapalabas. Saan, anti? Jack to pulos malipatan day ta. Narabian ka matasimang pait, Ferdinand. Di magasak pa ije balay da Ante Rosing, tatang. Kalpasan ti trabaho ka. Basta gayam. Kahit Tatang, apay akas di ti ugali ni Ante Rosing. tapay ayamanayn. Agdamdamag aklaan kan kuana. Ngam ibuy-buy na mat tinaitulong na kada tayo. E di na ospital day dinanang. Hala, pasensya mo ni ikit mo. Ngam tatang, Hagpay sumit adakkel tinaitulong da iday. Ket saan tayo ang mapagtalikodan day taabanag. day tangarod ti makagapo tatang. No apay nga agsalsalukag ak ita. Tadyak kayat nga agkasapulan tayo manan ititulong da. Anak, Huwag tatang. At tano bilang adda emergency. Nakasagana tayo. Apay asinurot nak dito'y uma, Ferdinand. Kaputalikliklikan nakmatan, Rose. Adda ka din nagbasulakan ka. Awan nagbasula. Nugas ta. Apay nga road. Gusto ni ikit mo, Arusing. Apay namin asabali at tao ti dungdanggam. Nasakit ngamin ti panagsasauna kanya. Siya kung ti agkin daw itpasensyakan ka, Rose. Kadagi ti amin asaunakan ka. Ferdinand, Saan ko maati opinyon, wano sa uti sa bali at tao ti danggam. Sika ti agdesisyon, ta sika ti masaknan. sa bagay, napanunod ko matay. Itilas ud ti panawan asaan ko apan nakisarsarita kan ka. Naamiris ko ti may sa abanan.
Anya na ita. Aklunan kan Ferdinand. Wan, akluna kon ti ayak mo. Naragsak mo tayo kasar ni Instant Ferdinand, Uncle. Kasano? Nagaduda nagkasar. When Max, inundawayan dati programa ti gobyerno akasalang bayan. Ba nag-apabor kin Instant Ferdinand, Uncle? Gaputa libre da dito yung reception. When Max, hanggang kitday, ada limitasyon dagiti bisita maaways. Hanggang sa nabalik, tinapatag, nangasawa matlaangan ni Ferdinand. Awanin ti pagdandanagak pa ay ngaglaklakay abaraw. Awanan ti maibagak pa, Uncle. Tama kitak mo, tinalaos aragsak ni kasinsin ko. When Max, uray no naglakay pa abaraw. Santo nang asawa. Tinapatag, naragsak itan. San? Mangan kagitin. Ha? Madamdaman to ti istorya. Ay katwa na, Insan. Talaga ang mga anak iti ado. Sulitak man to'y kasar mo. Ay, ste, kasar yu gayam. Nagadu kayo. Sige laeng, insan. Dahil tagat ti kayatkuan ka, saan ka akil joy? Imatinder ka, itinapatag nga okasyon iti biyag ko. Ay naraos, agmirinda ka pa'y. Itay ka pa'y ngaglablab ha. Saan mat anarigat tatang, taadam mat washing machine. Ay, dakkel tinamay ka. Manipod adda kayon dito'y balay kini Sunshine. Tatang, Saan ko na problema ti obra dito'y balay? Ipampamaysa ka unti pa ng taripatok kadagiti dingwa na ginatgatang ni Ferdinand. Kat sana nagbindot ti anak ka, gaputan na singpat ken nagagat ka. agyaman ak iti panangapresaryo kanya, tatang. Tudlo ba ti bagbagat? Rose, tatang, daton. Naragsak ka si Mang Ferdinand. Wen, tanagatang kon, ti agasawa ba ka di dadaya? Ha? Kayat mo asawahin. Uwan tatang, nagkinaawatan kami matlang iti presyo. Umadumanan ti pastor mo atarakan tayo. Diyak maklon, tinaramit ti asawa. Insan, Ngamin ay tinapasama insan. sana na nagawawid. Nagpakada kanyak nga, da seminar tayo dyan Davao. Sana na nagawawid. Anya? Insuat na konti asawa kiti sa bali a lalaki. Insan, kadyak amo. No sa dino itan ti ayanda. Kumpirmado ka di dahil insan. Wan insan, nagtigas kanyak. Asan ko na sa pulen pay. Maramid nila yung itikas dyan ka insan. Kasla jak patsen. Kasta matinsan. Ipampanakal ko pa iti maestra tinasawak. Agam gayam. May samot gayam man ang alilaw. Iswa kadwa anak pa man insan. Ang tapayagin umiti arak. Kwa insan, nakainom kan. Itulod ka langan ni Jibalayo. Agkalma ka lang insan. Rose, malasang ko. Pasensyakan ka dagiti na isaw-sawang ko idikan ka. Awan day giant nanti. Lipatin tayo kumanti na palabas. Wen ata iloy-uyaw ka ide. Si kagayam ti mapagtalkan a babae. Angam tay manugang kumatan. Maestra pa'y madimot ti aramid na. Talaga ka di asaanan ang nagsublipay ti manugang yo, auntie? Saanan, Rose, si Murutan iti sabali a lalaki. Kat nakakaasi itan ni Max. Kanayon nga agbartag. Di tay mapabasol, auntie.
talaga na sakit ti pagdaldalanan na ita. Uwan nga road. Adayo, anagasgasat ni Ferdinand, anang asawa kan ka. Gaputan na singpot ka, kan mapagtalkan ka, a babae. Agyaman na, auntie. Ne, kasla seryoso ti pagsarsaritaan niyo Ay, ada kamot gaya man, Barok. Ay, pangaasim man, Ferdinand. Isa par mo kumaapasyaran di kasinsin mo no ang dawayam. Ngamin, kanayon ang maikulkulang. Sakit kanayon pa'y anabartag. Habayan niyo, ante. Kanayon kung ta pasyaren. Ay na, agyaman ak kaanakan. Agyaman ak unay. Manipod idi, nagsardengan ni Auntie Rosing amang lalais kini Rose nga asawak. Tanapanagnakan na, anasaya at tikababalin daytoy. Nagupad meten ti kinapangas na, gapo iti pananglipot ti manugang na kini Max nga anak na. Itilaksid dagita pasamak, jak ida pinakitaan iti saan anasayaat. Naikatan tinalaos a kinatangsit ni ikit ko. Tuy pagayam mo, Ferdinand. Ferdinand pagayam ko, nasayaat met. Tas saan mo as sinubadan iti saan anasaya at timadi, akababalin ti ikit mo. Gapo iti dayta, nakaamiris matlaeng, ket nagbalbaliwan. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan ng impatulod ni Pagama Ferdinand. Iti Ilagan Isabela. Tampok dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kan iti matireksyon na Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.